Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaho umugisha. Bakundwa muri Kristo Yesu, turabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu kiganiro SAVEUR DIVINE, aho dusangira ijambo ry'Imana. Nk'uko imibiri yacu ikenera imfungurwa kugira ngo dushobore kubaho, niko n'imitima yacu irakenera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ikirore, ikinyarwanda kivuga indorerwamo. Niho umuntu wese ashobora kwisuzuma mu mutima wiwe, akiraba, akimenya ingene ameze. Iyo usomye ijambo ry'Imana, wewe nyene rirakugaragariza ivyinyegeje mu mutima wawe. Ari ibyiza biriyo urabimenya, ari bibi biriyo urabimenya. Kaze rero muri no jambo ry'Imana tugiye guhagararako uno munsi, mukaba mugiye kurishikirizwa n'umuvukanyi wanyu Samuel NSENGIYUMVA. Ijambo tugiye kuvuganako ni ijambo rivuga ngo Yesu n'umuco, umuco w'ubugingo. Turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni 18 umurongo wa 12. Haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, jewe n'umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwijima, ariko azogira umuco w'ubugingo. Iri jambo umwijima ryumviswe n'umuntu atazi Kirundi ariko azi ikinyarwanda, risigura ikindi kintu mu kinyarwanda, iba ari ingwara. Mu Kirundi dukoresha umwijima, ariko abanyarwanda bakoresha umwiza. Rero Yesu aravuga ati, ndumuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwijima, ntazogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo. Umuco uza kwirukana umwiza canke umwijima. Umuco rero muri Bibiliya urahagararira ibyiza. Kugendera mu muco nuko tugendera mu bikorwa byiza byo kugororoka, iby'Imana inezerererwa, iby'Imana idushakako. Umwijima canke umwiza nawo uraza kugaragaza ibyaha. Rero Yesu icamuzanye, yaje ari umuco umurikira abari mu byaha. Yirukanye uwo mwijima, uwo mwiza twari twugaraniwemwo. Twagendera mu biterasoni bitandukanye, twari imbata z'icaha, twari imbohe za Satani, ariko Yesu yaratubohoye, yatuzaniye ubugingo. Iyo twizeye Yesu, iyo tumwakiriye mu mitima yacu akatuganza, tuba twakiriye umuco, tuba twakiriye umuco w'ubugingo. Niho dusabwa kwama ivyamwa byiza, ibikorwa byiza byo kugororoka, byo gutunganira Imana. Ibyo tubishobozwa nuko twakira Yesu akatubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Yesu rero yari karababwira ati, naje ndumuco. Kandi yaje ari umuco, yaje abantu turi mu byaha bitandukanye. Birashoboka, hari abasambana, barahari,
hariho ababoregwa barahari. Nta yindi vaccine iriho, nta muti n'umwe uriho ushobora gukiza umuntu ibyaha kiretse Kristo Yesu. Ko tumwemera mu mitima yacu, ko tumwakira, tugaca bugufi akatumurikira. Kuko iyo tukiri mu byaha tuba turi mu mwiza w'umuzimagiza, tuba turi mu mwijima, tuba turi kure y'umwami wacu, tuba turi kure y'Imana. Ariko Yesu iyo amaze kutuganza, iyo amaze kutugereramwo, aratumurikira. Ibyo bigabitanyo twarimwo bigakugwaho n'amaraso ya Kristo Yesu umunyanazareti. N'amaraso yamenetse ku bwacu kugira ngo adukure kw'ibyaha, adukure kw'imivumo yose twari twaravumwe. Yesu rero niwe muco w'ubugingo, niwe muco waboneshereje isi. Yesu yaje ibyaremwe byararemwe. Imana yarashizeho ukwezi, yarashizeho izuba, yarashizeho inyenyeri bishobora kuboneshereza isi. Yarahaye ubwenge abana b'abantu bashiraho amatara. Abanyarwanda bakoresha ijambo ngo amashanyarazi n'amatara, ndazi ko bavyumva. Ariko ivyo vyose ntibyashoboye kutumurikira kugira ngo dushobore kumenya ko turi abanyabyaha, kugira ngo dushobore kwitahura. Twari tugiye gutandukana n'Imana, ariko Yesu wenyine araza aritanga, atugira ibyo tutobaye, nawe acika icyo atobaye. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, natwe tuba abagororotsi, abakiranutsi kubw'amaraso ya Yesu yamenetse igorogota ku musaraba. Yesu rero yaratumurikiye, niwe muco w'ubugingo. Iyo tumaze kumwakira, natwe tugenda turi umuco, tugendana umuco muri twebwe nyene kugira ngo tumurikire abandi. Hari umugabo yari umunyabyaha yitwa Pawulo, yari umuntu yahama ishengero ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa igice c'9, dusome duhereye ku murongo wa 3. Haravuga ngo maze ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru umukayanganira ijya nino. Yikubita hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Aramubaza, aturinde ga mwami? Nawe ati, ni jewe Yesu uwo uriko urahiga. Ariko va hasi ushike mu gisagara, uzobarirwa ibyo ukwiye gukora. Sawuli yarazi yuko ariko arakora ibikorwa byiza. Mu bafarisayo yari umufarisayo. Pawulo ntiyari njiji, ntiyari kijuju, yari umunyabwenge, yari yarize, mbere akaronka na enseignement spécial kwa Gamariyeri, umuntu w'umwubahwa. Yari yarize iby'amategeko, ariko yari akiri mu mwijima, yari akiri mu mwiza muri kino gihe, kuko yahama ubwoko bw'Imana, kuko yahama Kristo Yesu umwana w'Imana zina. Ariko aragenda i Damasiko n'ubundi Mwami Yesu amwiyerekeraho, ari umuco utangaje. Aramubaza ati, Sawuli, Sawuli, urampigira iki? Umpamira iki Sawuli, Sawuli? Yitaba neza cyane, haleluya, ngo urinde ga mwami. Aramubwira ati, ndi Kristo Yesu uwo uriko urahiga. Pawulo uhereye uwo mwanya yarahindutse kuko yahuye na Kristo Yesu. Ibyo urimo byose uriyizi wewe nyene, jewe ndiyizi. Twisuzume nimba tubona yuko hari bidutandukanya n'Imana, dusabe Yesu atumurikire, tuve mu byaha turimo, tuve mu byo tugorewemwo, kuko Yesu niwe muco, niwe atumurikira. Ushobora kuba uri muri pozisiyo kanaka mu ishengero cyangwa mu itorero, ushobora kuba ukora ibikorwa ibi n'ibi bitandukanye, ariko urashobora kubikora ukiri umunyabyaha, utarakira umwami Yesu. Hari abashobora kuba binyegeje mu murimo w'Imana, ariko ndakubwira, Kristo Yesu arakumurikira, niwe muco w'ubugingo. Nta wundi wo kugukiza, nta wundi wo kugutabara kiretse Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uwo rero arakugirira neza niwamwizera, niwamwakira. Yohana icete ca mbere, Yohana yanditse mu gice ca mbere duhereye ku murongo wa 5, haravuga ngo
ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco kandi muri yo hatagira umuzimagiza na mukeya. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, kuba ari ukubesha, ntituba dukora iby'ukuri. Ukaba uzi yuko uhindagurika ugakora mu maso y'abantu ibikorwa byiza kugira ngo ushimwe nabo, ariko mu bwiherero muri rwihisho ugakora ibyaha, ukaboregwa, ugasambana, ugatukana, ukaba umunyeshari, umunyenzigo, uriba, urajya ruswa, ibiturire urabyakira, urabitanga. Ndakubwira nta muco uba uri muri wewe. Igishobora kubigukuramo nuko wizera Kristo Yesu, ukamwakira akakuganza, kubera niwe muco. Aho uri hose wizere Yesu, arakumurikira, aragukiza, aragutabara. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza, abahihumure mu mitima yanyu. Twese aduhumure mu mitima yacu. Yesu atugirire neza. Yari mwene so Samuel NSENGIYUMVA. Amahoro y'Imana akomeze gushibamira imitima yanyu. Ukaba utarizera Kristo Yesu, igihe ni iki nyene, ndakwinginga mwene data, kugira ngo Yesu umwakire, umwizere, umukurikire, akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akugirire neza n'umutabazi. Nta kinyoma kirimo, ndabizi, narabibonye, ndabishingira intahe. Yesu abahezagire.